makua ne ia i ni whane malafo le taula i malolo. Wantasi o tau whina ngalo mo tātou whamoe moe, tātou tāpua i le atua. Tātou whapolo ma la tātou whasangi, ma ia tōni manu mo Samoa ma lo tātou puleanga, i le suafo le tamā ma le alo, ma le anganga pa ia. Amene. Ia tātou te talo. A fio maia oia nganga pa ia a fio maia. Uai le ai se mea e pa ia pe a au noa malau a fio. E a e fua foi o mātou whaiva. E a le whamuia lau a fio i a te mātou. Liu walo maia. Ma ia e whaafafonga mai le tāpua i atu alonu. Ia mātou whaia ma le nganga o le loto mawalalo. Ma le whamaoni. Ono ke liso wa tātou wole ma wala au atuai. Amene. Tātou pepese i le atua i sona viinga. Ia whatasi le li i mautou. O le fulanga o le tala le leia le li i mai le evangelia pa ia a Mareko. O le au ese i a te i tātou. E au whatasi lea mai tātou. Ona whai mai leo i Ioane i a te ia. Le ao a oe, na mātu i loa le tasi ua tutuli te moni i lau suafa.
O ia le muli mai ia te tātou. Na mātou wā o ia. A wā ia le muli mai ia te tātou. A wā whetala i antu Yesu. A wā le wā o ia. A wā ele aisa tangata na te whaia se wāwenga i lo nei ngoa. Nā te mawhaia o na wawe tautala i se upuleanga i antea. A wā fōi o le au ese i ante i tātou. E au whātasi lea mai tātou. O le tala le lei a le ali. Ua whetongi ai whaasoko tua oi whelaua inga. Ma upu whai lunga o penga ta whailangi. Ma ua whelawa sai ai whaapupu lantanga. Le whaatua o tangata. Wa atili ai ona tātou vai ina le tino whaamistelio Jesu Keliso lana e kālesia. O le mea moni ua le aise nau ta inga ia te tātou ina ia tātou whaatino le fina ngalo Keliso. E pei ona ia whetalai. O au nei o le vine, o la o tau. O le la e le pipi i le vine, o Jesu lea, e leo toe iai se ola ua lea ngā. Nā o le susunu ina ma la fwai. Whetalai fo Jesu, o au o le leo ma moe le lei. Wa o i loa au ma moe, wa i loa fo iau e au ma moe. E iai fo i si ma moe o lo i tua o le nei lotoa. E au ina o au mai i lantou. Ina ia tasi le lafu ma moe, ma le leo ma moe tasi. O le ala le fina ngalo Jesu mo lana i kālesia. O lona fina ngalo, ia avea i tātou matino e tasi. E pei ona mōli maule apostolo Paulo. O ke riso o le ulu lea o le kālesia, ao i tātou o lona tino. O lea na whetalai sao ai Jesu i ona apostolo. Ina ua whapei, wa loto fua i nisi o lo lato whaunga le suafo Jesu, e whaatino ai whamalolonga. Pitalai Jesu, o lele au ese i ante i tātou, e au whaatasi lea mai tātou. O Jesu mo tangata uma, o ia o le whaola, o le winga lea o lona suafa, o le ali i whaola. O Jesu o le whailonga wa aia o le atua e le vaia. O lona suafa e sili i suafa umalama. O ia tātou te maua ai le ola, le malama, le alofa ma le upumoni. O Jesu tātou te maua ai le whaamalolonga, ma le whaamanga longa o a tātou ngansana. O loa fio whaamaoni so se tape nā kulo, e ala i le eukaristia pa ia, o ia o le taumawhatanga o le ola mo tangata. A whaila e ese se Jesu olo e taumawhai e tala. O oe la leisi tangata o lo taumawhai, e whaamalepe ma vae le tino o Keliso. Sa ia whaavaeina lana e kālesia, o so na awhio anga tu mau whaatasi mai tātou. Ia tātou soa ma futai, e o i le ola e whaavamau. A vea i tātou ma a upenga Keliso, ia maua ai le file mu, ma le tasi o tangata uma.
Ia tātou te talo. Le ali ia whai au māti na e o lo file mu. O le mea wa iai le fe ino a ia o tuto iai le fe alufani. O le mea wa iai le loto ti ngā ia whai au monu whamangalunga. O le mea wa iai le loto lua ia o whaola ina ai le whātua. O le mea wa le iai se wha moe. Ia whātupu ai au maona moe. O le mea walo fia i le pongisa, ia whai au maona malama. O le mea wa iai le whanoanoanga, ia o le lingi iai le fianga. Le ali i atu ai, pe soa ni mai. Ia awane au nau tele atu i le wha maise mai au le wha maise atu. I le iloa lele mai au le iloa lele atu. I le alofa ina mai au le alofa atu. Au au le fua i atu mātou te talia mai ai. Mai le oti mātou te o atu ai le ola e whabamau. Amene. Ia ilungo Samoa atoa ma lo tātou puleanga. Whamnianga lo tātou atua o le e ona le mana uma. I le suafo le tama le alo ma le nganga pa ia.